الثالث أثر درس سابو تاتي on du'a dukhulul masjid ko du'a joni kon tigi jangata kon sino natude ka julirde andi nanen ko du'a o fi huccutudo no yahude ka julirde joni o hewti ka julirde du'a ko jangata si o nata o wi a'udhu billahi mi molori Allah al azimi o do teddudo mawnudo wa bi wajhi e sabu yeso makko al karimi teddungo wa sultanihi e dole makko al qadimi nebude laamu makko nebungu mi molorimo mina shaytani morde ndudo shaytaniru arrajim radandu pottina yurmende Allah harandu jokkali lan kandir julirde bismillah inde Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah yo jam ekise won ene laado makko allahumma ya Allah iftah li udditana abwaba rahmatika dambude yurmendeji maada din o janga dum do o ado naadude koyngal makko nyaamangal o naata kandir julirde haray musibbe julbe kala ko tawata e don humpa e mudum faljitede ma beydude yanyanede ma faljutugol lam min numéro téléphone ji dim no woda wiuden ko 628